proteklom periodu uz podršku Srpskog filantropskog foruma Udruženje Svetionik je sprovela akciju koja se zove Aktivizam i mladi. Cilj te akcije je bio da motivišemo mlade ljude da pokrenu samo inicijativno akcije koje promovišu dobro i aktivizam u svojoj zajednici. Mi smo to realizovali sa Ekonomsko-trgovinskom školom u Novom Pazaru. Ideja je bila ta da odradimo nekoliko radionica na temu aktivizma sa učeničkim parlamentom i svako odeljenje ispred škole ima po 2 predstavnika. Svi ti predstavnici se na kraju vratili svojim odeljenjima i bukvalno sva odeljenja ekonomske škole su pokrenuli bar po 1 ili 2 akcije. Od toga da se pomogne ugroženom stanovništvu, sa druge strane pomagali su svojim sugrađanima ili učenicima koji su slabijeg imovinskog stanja, a idu u toj školi. Tako da nekako je tih mesec i po dana grad širio neku dobru energiju i sve je bilo usmereno ka ideji rada za zajednicu i podrška istoj toj zajednici. Moj generalni utisak nakon svih ovih akcija koje su ti mladi ljudi realizovali jeste da su upravo oni ta nada naše države ili naše zajednice koja se pojavljuje i koja treba da nasledi sve ovo što će ostati za nas i nekako daju nam zaista trag dobra da će zaista biti bolja i lepša budućnost. Naša akcija je bila Svet malih majstora. Cilj je bio da pomognemo ugroženim porodicama. Osim što bismo prikupili novac za ugrožene porodice, također smo htjeli da napravimo nešto što je baš onako neretko, tako da smo to uključili decu. Htjeli smo da usrećimo decu, pa smo napravili kao neki dečiji festival gde Zida imala maskota koja je zabavljala kako decu, tako i sve nas. Također bile su razne aktivnosti za decu, gde su deca mogla da umaču prstiće u boje i onda tako da crtaju. Također bilo je crtanje po licu za decu, a imali smo i kolače gde je svako mogao da se posluži i onako da ostavi novac koji bismo kasnije donirali. Učestvovalo je cijelo naše odeljenje i iskreno za sve nas je to stvarno bio jedan lijep događaj i na sve nas je to ostavilo utisak i razredna je bila zadovoljna. Da, osim razredne, i mi smo također svi bili zadovoljni jer je to bilo jedno veoma novo i lepo iskustvo za nas i iskreno se nadam da ćemo se češće družiti i da će u budućnosti biti više sličnih akcija kojima možemo da prisustvujemo. Također veoma bih želela da se zahvalim prvenstveno organizaciji Svetionik, onda i svim ostalim organizacijama i svim dobrim ljudima u našem gradu koji su nam pomogli i omogućili da bukvalno sprovedemo tu akciju. Radili smo projekat gde smo skupljali knjige i sveske za decu koji nisu u mogućnosti, a i učestvovao sam u akciji za samohrane majke gde smo na trgu skupljali novac, delili igračke, gde smo pravili kolače. Moj utisak što se tiče toga je sjajan jer je to neko moje iskustvo predivno, gde smo se družili, bilo nam je stvarno lepo, a i gde smo pomogli drugim ljudima. Naša akcija je bila dečja igraonica. Cilj ove akcije bio je da se zabavimo sa dečicom. Također je bila postavljena kutija gde smo sakupili novac i podelili učenicima kojima je to bilo potrebno. Ova akcija je za mene ostavila baš lep utisak. Volela bih da se češće družimo i da organizujemo što više akcija. Također sam zahvalna Svetioniku i njihovim koordinatorima koji su nam omogućili da organizujemo ovu akciju.